سلام خوتي. مدرب السنغال فجرها في المغرب. قال لهم باللي الجزائر كانت عندها استقبال جد جيد في الشان السابقة كأس إفريقيا المحليين. قال باللي استقبلناهم جيدا، قال باللي وفرنا لهم الظروف، وحتى النهائي عدى في ظروف جيدة. ورغم أن المنافس كانت الجزائر، إلا أنه لم يتلقى صعوبات وفاز في النهائي وتوج باللقب، ولم يكن هنالك أي مشكل. بالعكس، قال لهم باللي في المغرب عانى من عدة مشاكل. في المغرب قال لهم هو في الندوة الصحفية أنه لا يريد الحديث عن هذا الأمر الآن بطبيعة الحال. ما زالت له مباراة نهائية، راح يديروا له ضغط، راح يديروا له مشاكل. قال راح يلحق الوقت ونتحدثوا على الأمر هذا، لكن الأمور واضحة وكامل شفنا واش صرا. شفنا بلي اضطروا للسفر لمسافة بعيدة. عطاو لهم فندق في إقامة متوسطة، ما عطاو لهمش حراس الأمن، عطاو لهم 5 شرطيين. تعرضوا لمضايقات من المشجعين، تعرضوا لمشاكل. بالإضافة إلى ملعب تدريبات، لم يعطوهم ملعب للتدريبات إلا متأخرين. وكان لهم أيضا المدرب فيما يخص الذهاب إلى صلاة الجمعة، قال لهم حنا بلد مسلم وحنا ما نسمحوش في صلاة الجمعة. كما جينا نلعبوا كرة قدم في بلد آخر، لازمنا نذهب إلى الله كل جمعة. خوتي، رأينا كل ما حدث في هذا الكان، رأينا أمور عجيبة غريبة. الكل تفطن إلى حيلة ومكر آه، الأكجع واتحاديته. نعم، كانت ظروف جد صعبة في هذا الكان. Sera bien. Et le pays hôte en Algérie, ça s'était très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant personne ne regardait, aujourd'hui on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même on a des joueurs de planétaires, on a des joueurs que malheureusement c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le ballon d'or. Parce que les gens disaient que ce n'était pas une compétition majeure. Donc Sadio Mané méritait ce ballon d'or. Mais il disait que, parce qu'il c'est une CAN, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, il y a une belle organisation, il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger.